le don ani best of 5 set se khel le tur ani nga set thum lama se zok zok an chak le don ani thang min lal zanin a hian kan hmuang hian reinforce play ang balian an neya lutlang north lampang hian sa sang kanpal an nei buka block chung tangin yogang lang north lampang hian sa sang kanpal an nei buka block chung tangin yogang ramhuna sangsa tena wangwanga tortel omania ni ke makai tat mai Sashank Thang Min Lal Kai Lo Chia Chia 1 point mo dante kan shetsa kinarin oma Kai zolo le tat mai turtlang north lampang hian tun han point thum an nei meka tu zok nge chak don zanina block of fantasy m te le Johan-a tlarha andinga yogang balian service le don Johan-a Johan van nei sanga ai bola tangin chiang main pointer on hulia durtlang north tan khobel tlangwal ani hi lo she chiang chak kanom takin khobel tlangwal chungnunga ai bola tangin chungnunga ria viau mai to na ri chuan Johan-a bok block chung atangin vot hi tak mai he nau hi bonani yogang tlang hung atangin ai puya Mina ari popa lo block let anin ni ro chau le a sixol nei puya ram huna watlang zolova Johan-a bok min sanga nia Tuklang north lamin som te a safe nem don chin mal sanga som te no la vele an ve don nia nun kluanga 8-7 Sashank Anna Chin dep mani Captain service vele a Sashank Aldeta placing a Ramhuna Vatang solo Alhan hup chatin em service le don Tuklang North volleyball club tan
Huna service le don 10-9. Service hi van thatin em o. Chunga high bola. Block out thlat mai. Launga tak mai le mau bok. Wang laya. Mau bok lo champion pui thin tu. An neya tin buklang north lampang hian. Chutiang bokin 3rd Battalion MAP the 3rd Sentinel Captain team. Voi nge mozat lo champion pui to tu. Azoman puya coach ta nan nei boka. Ok nge. Entiang. Time out zova in khel kan clear chun zom dona. Ram luna service dona 13-9 ani. Sashank. Apa han na chin em. Ya point an mu chun zom thei don emin clear tiang. Bia. Block sira. Biel pau tu service le a hai cha alak loang net fold an lo nei thlat mai Sashank placing blocker hunga ron da a min sanga cham thatin dikle chia hai ball tingin Johan-a apan bon thin em khobel lama chanan outdoor nge yang le angkha kan player se hian an thiam riau to maya tangkai boka param huna Chunga service don high ball tingin Johan-a bok yogang kin lo la dik thei lava block line em tu ong bok si lo hit chuan fil fai ta kala ula kang nal 14-16 Karel ruina tede tem o service don Bia Taome 15-17 Johan-a Lakai sham ai bola sa shang ka oma no block nema tarnung atangin Watsanga min ngai dam teu Johan-a Ramluna hai bola tangin point ron mu vele thung Chhinga Veng Spikers tan anin karon pot zaule deta 18-16 nun kluanga thang minlal anga service vele a out le 17 ani first set Chunga out thlat mai Bia lo la chana han phui chin em block Sashank vaklang zo lawat lamma a yogang tle vila lama han rang vat em kha chu te a alai tangin na
block pui thin khop mai Yogang service don 21 Johan-a vakai lo tat mai Chhinga service le dona lạc lộ hi om lo reng reng có thằng dọc zel mai ni 21-22 ania tete à talking nghe first set là don rin thiam har khop mai tete à ram huna ai ball changin outfield file le that mai han khel don in clear tiang 23 all ani Johan-a single block phak chi ni lo abon lutuk khat pon rat phak lutuk ai bola tangin point ron hule dop mai .24 set point 23 ani Johan-a service don out cut mai mun puya point ni uzon masa zok in tun set hin la don out che cut mai mun puya service le don pa han mu nom em o Sang now la block placing dik cha Johan-a 25 all outlet that mai Yogang antia an point khat ma mo hian mu thei dong anem duklang nor lampang hian ram huna point one score veli a visle don Chhinga Veng spiker stan Pangmin han rang chin em the 7-26 service kal don bot hap popa service chun jom khala net and low for that my Chhinga Veng spikers 10 tikhan the klang not volleyball captain first set 28-26 in la tap hota clear don ani North volleyball club tan so 7:13 m hộp lụt dâu là pha bùi tê kan hanin somin kan hanin shepa zel ani chu vana 9 mm ve thangmina te poi maron son chho tlap ani dutlang North volleyball club tan outlet thlat mai first ball
atanga athat angai kan ti thin kha first ball tha a amluna block a pui thin lutuk block sang ate na wanga zawng sang ani avwa kana box yogang ha potlang zo lo de visle dona dutlang not volleyball club tan an lit thui ta de hleka point ball set alta 3-6 ani ram huna first ball tha a nei puya ama han bon thin em nei puyaเพราะว่าโฮทีเนมค่ะจูสั่งหายบอลละนบล็อกฟุกเกว่านี่เปียไว้ทางตัดไหมดิกเจ๊ตัดไหมโยกังไอจอนหลอกจอกเฟ่อันนี้สั่งอ่ะจุ่มลงอ่ะวัดสังอ่ะฟรีบอลวักเตียวทัดไหมจูฮันอ่ะเตี้ยไปกลางหนวดตานรำพุนะJohan-a service le dona Sashang placing chunga na laula ate shet aram hunan point aron chantir ra thau mai 12-11 Devita service block van phui si an van zwang sang ve nei pui le ram huna 13-11 ani David lam pat chuana Kulikon West Langwal Phil ate deta set nei puyanan vo shama Klang North Volleyball Club tan nei puya an pelui le ngata David point aron chantir ta nei puya pangjol tlang service in nei chalom hle mai Klang North tan 14-all second set ani
Let's hana Johan-a line across that mai Lea dutlang North lawin Joseph an ha chol tira rat sanga lo lut le lai ola te ten point ron huleta tank Yogang block phụ sĩ là phá block phụ sĩ lậu chọn ari khang pop máy lậu khát số Yogang service lệ đón out check block of 1 3M tete lệ cho hana tlar ma andinga 17 all sang 18-17 Chung nung An nashita Ramlunan hansan shaman tuma Ramluna high ball tagin for outlet lat mai nung lamatang pon an hlom dan angai reng tho mai sia avahan moi in avahan fel fight thatering em kha chu jan van nei sanga hi abona ni chiang what zelmian han wang kha ki chon Johan-a 2019 Ramluna block out let lat mai David avahan 3cm ani David service le dona Laya bia đâu zo cái nan lit meka maro chu chak zo han lau kan ti tok ha bia bok pelia net lau khoi tel pal lia yo net bulvela net fight hian Chhinga Veng lampang hi an changtung zok le thina alut sheta hanon tikang sham hani de ta at sanga Ramluna service le dona Chhinga Veng spiker stand outlet tukang North lamat action sania Ramluna service on mislet Thangmin anlat chana yogang boka pelea anlat chan thau mai sa shang an pe ve thung ani pon block khale thau mai service on mislet lut lea yogang
Johan-a hai ball atangin han pui thin dep em eng ag hinge mon ni ati em han vuak nat big le ti mai turan ni bon lu tukat substitution 26 all kai lo le chia duplang nort namin point an hua 27-26 Johan vanai sanga ani Sontian lau charnal mai Johan-a outlet cut 28-27 ani an vanin he tok te reng em chungnunga service le don Chhinga Veng striker stan tu zo hin ye point khat hu bel le don placing a first ball an deta sangan lau charle nal mai Johan-a bokat pili a out ta wat sanga pethui tamama atlat Tikhan 29-27 in second set Chhinga Veng Spikers 10. Navede tatunga Matswana. Service Nasheta first ball. Outlet may ka ama puhin puya. Tuan ram min pansan takhan temptation claim na ati thina timing thatte ngai David Claire nung atangin na Johan-a Captain service ti duplang nort pan outlet mai viel pau tu duplang nort tan ram huna hello be all some chin tuka That's on. Approve kan titin. Tunay chan misaw pa approve po hin na ito lawan yang for all. VL pa auto service liya. Sang-sanga Charew emasin sang-sanga tehi Yogang outlet David Mahan placing nal em khatsu placing de siya chungnunga service le nei puya for persang ve Johan-a lo hop khanmol mai 7-6 chungnunga service le I ball it in Johan. Outlet cut may Nei puya. I ball it in Johan-a.
lâu la a sa sang kai lo tlat mai song tia first ball lo la a hai bola Johan-a oma placing yogang kin lo la a out ta ball club te in khel a hun ngaya en tur om le don ani ban bulian zo ka siat le that mai Johan-a service on miss le that pok va tin em sa sang boka pele a placing a out chia that mai piran lo hop tlanok mai 11-7 anita Johan-a sung nung ane yogang kinalawin pok va tin em sa sang boka pele a placing a out chia sa sang le thang mina Great Wall of Duklang North an chetlat mai wahan phui mep em block alaw kaw shita Chhinga Veng spiker stan avan mois service le don 11-13 moi lutuk yogang vil pau tu service le a Chhinga Veng spiker stan first ball ta le dona Duklang North tan nei puya 15-12 song tia lo la kang dal mai nei puya thin hi o 13-15 Ace sang Ace le thei don em sung nunga service le don Chhinga Veng spiker stan dik chia ram huna service le don tlan hunga tangin yogang tu zo kin nge second set la don third set la don placing Johan-a khop ani 17-18 tetia
zok in nge point mu dawn te a chiang thin dep ve nei puya chiang thin yogang nei puya avahan van nei em ô chi là vắng mà xe cái tiếng cho lòng thắt thang min răng thiên ăn block man mèo lâu chun ram huna chuana service vele a blocker thui lu tuk sa kai lo le chia David ram ha chuana và hậu nêu về cái đi Sashank anh là cục lút thấu mày hai bó lạ sang à anh tu thìn hắn bó luôn thì hin mũ nằm xoáu khóc mày anh non lẹng block chung atangin single block yogang point khat ron hule in set point anon neya song tian lo la a chiang lutuk sang à fahan thathin te reng em o apnel han eni chuan phak mut tham lek ni om hi ania ko da ero 22-24 ni yogang balian avon na lutuk thin point khat ron hule in third set 25-22 in Chhinga Veng Spikers ten na le ta a reilo te kan solanga nung atangin yoga Johan-a block hit here mangai khop maya person sakle aringot poni chuang lo outlet mai yogang wat sanga captain TTA 3-2 là chan kaya ngay bola chung nunga
Late puya. Out kat may sang sa. Doon. Out siya. Siya. Thang mina. Abon lutuk katso. 7-5. Six, 7. Chungnunga. Thang minabok. Aray kapop zel may. Abon lutuklat. 8-6 honey. Technical timeout. Aniya. Vil pau tu service le don. Chhinga Veng spiker stan. Tia. Sashank Kanpal. Johan-a. Sashank service le ah. First ball at ha. Anin kait lat may. Nei puya. Don. Chhinga Veng spiker stan. Van block chat tereng em. Hazon. Di ngay na vak om lâu. David. Lát hẳn cái Johan-a hai bola oma mình sang ăn lâu lạc càng nal mày block out hai bola Johan không vốn nó chín em Yogang ala oma Rabuna Somtea la thathin nal khop mai ni te po sanga thang mina tlarma aron lut thale a sepate de 13-0 ani Lệ cha to Nei puya Katiang ka ching kat Ti fo chi lo ma se lo kan ti to ha 14-13 nani ya Dutlang North lam coach Zoman puya Zoma Kan soi zom le lo kang Mike lama har sat na haron nom deu thuta An ming lian asai lo le la chan puya fa nai Shot ring na volleyball tournament na om do na Mi pa mei chia Le veteran team Siya, point muna na nun mga 14-0.
block of an pui thin em sang à all lâu lên là càng nal Johan-a mong lam matangin chung nung à (18-15) in an lead le ria fourth set ania Pui mep ve volleyball kaptan Something advance Hunter and placing Sashang hell khatsu mua bel thei do nem anum pha thei do nem first ball tha phang mina rang rep sia vai pop to mai sia 16 ani service leng hal do na ram huna high ball atangin pointer on movele liel pau tu nei pya ball hi a ball le thina ball ti bo hi poi devani unlock man te re 21-17 Sashank Ay bola Johan-a oma abahan klang chate rengem point khataron mobile le a Johan vanai sang khobel tlangwal ani 22-17 set khat nei zok in 22-17 in fourth set an lead meka theidonem nei puya alai tangin na hianon en ulai in chir lawang chiang fel fai lu tuk te te a nei puya zuang man lo le thlat mai 23-18 lat sanga captain service le don first ball lo la dik lava ala dik cha lengal min sanga the great ani sampo bok bon rongat tin hi lak dik thei jok ne stan 19-23 out cut mai yogang anum pha thei do ne Andius pui thei do nem Johan-a high bola katsu ako mual phau thak ang reng em nei puya Johan-a boka pele a tlang min ngai dam teu Johan-a ni lo sa sang ani sa sang mangin point khatan mule a 25-20 in fourth set nan la vele ta du tlang nord volleyball club te soilok thei lo in ne tok tak mindset ni ve han nei to a
viel pau tu ti tian single in low block kha top mai don block of 1.9 em tlar hong atangin yogang vokai ji abot lang zo lo huna chan mun anin kha ka nga lala a Johan van nei sanga van nei le ta ông cho con hule đop máy hai bộ là tangin Ramhuna service le don Chhinga Veng Sparker stand two tetea Veng sanga sang à lai tangin point ron ho le a 6-2 ni ya Chhinga Veng Spikers ten time out an goal la du kang not lamin point ruk an mua outlet la point som panga chau game ane box ya là căng sang à sang an point ron mule a 8-2 ani chan hunanin thak don chol don lawan khel sun som don ania an vot lang thei to lo that mai Chhinga Veng Spikers lam thang min lal gui te single first set an la a second set le third set an hawa fourth set an la le a deciding set at 9-2 in an lead meka an la chan thau sang à point cho con hule ta chụp to mày à tetea klang chala to klat Johan-a Johan van nei sang à 11-2 ani thang mina saban chu miss thadu tat lau thang mina hi min thau na point som 12-2 ani an lau khoi lau game ani miava nei puya haron luta ron block thang
Layo wala. 4 ani. Johan van nei sanga service sa. Service in point ron huli hala. Match point an nei ta. 14-4 ani Johan van nei sanga. Aran belta. Net low 4 tlat mai 6-14. Sang ang hangin point khatan hu beleta tikhan dotlang not volleyball captain 15-16 deciding chakna an changta dotlang not volleyball captain set thum nei in Chhinga Veng Sparkers ten set ni ani sanina kan players ti achanga Korea's player of the match Loman Dong Tutsu Durtlang Not Volleyball Club achangin jersey number 14 Johan van nei sanga ani